dikot jangka district selection committee ribohi district mentaka sngi kila pensyai pat ba halor ka jingselam ban pelat ya ka result DSC jangki pos baper wat hadien balada ban penlong ya ka exam tungkam haus 6 hajar arphuwei hadu arphuar habakran sekilat patai kubor nakaliang uba WS Rentatiang vice chairman ka DSC hakajinga dan lang uba Pulstar Nongrum bat uba Markus Lapasam kibadai ki member DSC Ulong ba ya kajing pen bena ni advertisement halor ki pos paper jongka DSC lapan bena haus 6 hajar arpho ndre namar kajing wan link shop jongka klam COVID-19 lala ban penlong ye ke exam tungkam hadu 6 hajar arpho wei bat hajar arpho ar bat pang hadin bagi samla thepkam kira dak ban tho exam kelami sakawe ka court order bala betha badap ban pentrekam ya ka roster system Ulong ru ba hadien ka jingmi ka take order lahaban pensangi biang namar ka DSC kamdon bor ban shna ya ki roster hendrai kitnat sarkar ki badai ban le ya ka tika kam bala betharu hadien bala dap penlong da ka jingya kendo bat kumju ru ki jing hikai kumnu ban penkre lani ban shna ya ka roster hendrai hadu menta empat don ka weiru ka tnat sarkar ka bala dap ban penkre ya ka roster te nukong la ai khulei piki Prasma Kibala wan bani genduk ini mentaka singi tena giliang jongeng nga Mbak WS Siang Vice Chairman jaga DSC teng dan Mbak Pulstar Nongrum kumi member Markus Lapasam kum member te ni mentangi wan ni don katok ni kijing pensai hak bede bat ka DSC ke jungi halor ke jing penslam ban penmi ya ka result jongka exam ke bangi ga dap pentok mo i ka advertisement ngi advertise hu how arjar arpo dia ke exam i pentok arpuai arpuar balik ke selain pentok exam ru nomor ba udan tu covid te hadin ba ladep pentok exam ho arpuar dia hunu ju usnam kawan ka court order babetha ba deban pentrekam ya ka roster sistem te de hang ni ba nakiliang juga DSC kelas lem berpemi gerson kumbakalong inamar baka DSC kamdan authority ban prepare ke roster ya ke roster de ban prepare daki line department te ki line department kumbakalong hadu mentah umpadon iweiro department kiba la submit ke roster ka ngi ke DSC te mentangi kwa ban pensai mo siki samla wat kam te kumju ru sya kipaj ba baro ba kesungtu ba balai kaslem ban penmi ke result jongka exam te hakijing sya na kaliang jong ke DSC mo ya kini ki line department kila court meeting dihadin om tang meeting training ru la sausin la training iki na banta pekin penkre ya ka roster te labun ki sitiru la sautu li gri mandar ngila ai na ka DSC syaki line department te hendai kat hadu menta kim simla pha iki roster juki te dei na kane kadau ba pelong ya ka DSC ba kamla ban declare ya ka result hadu mentah telada kini ki line department kilapha ye ki roster jongki sengi kemut kanum simpor ya ke DSC ban pendap ya ka ban declare ka result la kumno kemut ba kana simpor long ba panghapo arbana ingin complete ya ka exam baru kemut hadu ka interview kata ka nakliang jungi ngak ban ai ka assurance te Henry lata kini department kim submit iki roster juki kemut nakaliang jo DSC ngimla ban le
namar ba ban ngin le hi mangi de si nyimdan authority government kam ai bor ha dia si bakan le kini dia si kelong baik tang ban conduct exam advertisement conduct exam interview bat ban recommend syaki department hadin juga final result kata ke dia kam juga dia si sakawi kelong ba kumba kalong ini ke rostar mentak hendiatkan kam pensukkan kam penkeloi namar mencua ya ke rostar kemud ba kihaban prepare ki department hadin ketu kihaban pak syaki directorate office jungki pada directorate kinaban pak patcha personal nak benta banyo ya ka approval tementa hakani ka assembly session kebarang sudam iba nak liang jongka sarkar kala benmi ya kawika notification kaba menta kilan department kin penkre ya rosa kin pak siki directorate office jungki bat nang tei kin sapa asya DSC nak bentaban yo approval pat nau chairman jung DSC beriu deputy commissioner kata ketika de menta kendiat kan kamerap namar kalaj bahkan ya cha personal de ngatrai baladaki kilan department kajing tentu nagilang jungi kelong lada kadon kajing bom sungtu bah ban penkre kini ki rosa ba kentu iki ba kinwan DSC kidon ki berujungi DSC naga benta ba kinyo ban yarap lemeki naga benta kenang ba kanum slam kan ka kam long kumta lada kimla ban pak rostar kemun nagilang jungi nginum laban dikeliar ya ka resort. Boleh cuan.